We hit the jackpot this time. Zašto ste upisali školu za cestovni promet? A evo, prvo sam htio upisati Končara, ali za to nisam imao bodove i škola za cestovni promet taman bila za moj bodovni prag. Pa evo, lagano, tak sam ja završio u ŠCP-u. To bi bilo to što se tiče Damjana Tumblija. Zakaj upisao školu? Leone, ili kako želite da vas zovemo Lav? Lav. Zašto ste upisali školu ŠCP ili Lav? Škola za cestovni promet Zagreb. Pa eto, svidjela mi se škola, imao sam dovoljno bodova da upišem tu, sva sreća ili nesreća. Sviđa mi se škola, upisao mi na mene zato što me jako zanimaju automobili, motori i tako. Lagano. Da, školu sam upisao zato kaj me to zanima, jer sam htio prići za policijsku, a onda sam to zaboravio i sad mi je ovo najbliže, pa onda razmišljam kasnije na policijsku akademiju, tako da lagano.